mirin nom le puitling mi tak tak nia kan ngai ram mangai na thin lung tak tak puwa siam thatna tho tumawanga politics sa zuang lu te mokan ti then khatten tumdan le du dan nei ruran chung le an du dananga anom theitak lo wanga phatsan na thin lung puchunga an din hun sang tak nena an du lo em partia din hun sang le zual jok be seya an han zuang lu thin han mu hi chuan amak em mange ti mai lo chu soitur hi wang thin ngot mai hetiang mi te hian an be seile du danang tak din mun loin candidate hial lo ni ta sela an din na tur bial mi pui te hian eng tiang takin nge an lo ngayanga an lo welcome ang le kei ka lo ngai dan chuan hetiang mi te hi lo tling ta te reng po ni se an lakatang hian bial chung mason na tak tak be sei tura wang ngotin karing atira tanga ri nom lo chu atopa po an ri nom chuangin karing lo mi pui te I fim khur hle te angu ro pui liani thuhlui pui phora pudua ti mol pho tum le pusa panena inkar khi om mangalan tir phet tum tu te hian eng political game chia hinge mo an khel le policy le manifesto mau sam thak maya ZPM party be tui pui jok lat tu te hian eng ram ro pui ma min thlen hi avari nom chuang lo te lun lem mi pui te ril ru koi pen nana that lo thelo na bom an han tingat phei hi chu ama pu hria da changte an star campaigner nge in mi hring te a hian om theilo tia asoi hian a hril fia chiang bero me eng po ni se zoram mi pui te po hian tu na kan ram din mun thlir chunga huai sen taka kan ngai dan le du dan kal tlang pui vengam to turin ril ru siamila a thalo kal sana a thajok chu be seina nen tung ding ve turin pheilai vorang u he ram lo hi ram dang kan nei lo Jonathan apu kan ram hi awa veyom tak emo kan thalai te rui hlo boya an tang na salutuk hi engtia ti chi nge ni yang a in chiu tongat phei chu simle harsa an tia an sim thei to lo tluk kani an rui to chuan zana chete man nei lova an ni ho hi phurrit an tling an thachia an zoyem ema nitin ruina an dua sumin dai seng heklo sum khoral tu khol an niringot arem rem an la hrelova bungrua thatak tak mantlom te teinan tirala chungkwa mai ba ka ram le namtan thleng phurri tan tling mual phona min thlen tu an ni thei drugs chawani lo zu hian thilpoi tak a thlen thei min ain du to laklo chuan nupui fanaute chungte an ngai tua to lo an mani chia anin ngai tua bible in an pathian chu an pum ati kha hei chia hi ni kan ram hi aveyom tak zetani pakima haiti ai ram veitu South Tuipui Constituency MPCC Block Joint Conference puvan nei thanga thu soi kha ngun takin kalo ngai thavea partia alu ma ramtana na thatak tak a tho wanga min ZPM muan mu thu le ZPM anlu hum thu a soi kha tuna ama MPCC alu toma se ZPM thatna le fakna le campaign puina tlukin kalo ngai thladai nia MPCC aluta ama wanga ZPM alute an chuale hum lo thu asoi te kha ZPM tan chuan lom na tur hlirani puso ta hawa sarkar kalpuyan tumdana soite mipui sarkar bana kaile thil dang tam tak an malak na tur kalphung tharti tongkam aya kalphung tha hanti te kha ZPM an copy awang ve te kalotia ZPM lo se puso ta ho hi chuan an sarkar mel silova chu wangin khar chhong ai chuan anei tu nge kuta hian in khat jok angu parema tun lai chu kumin sang ni le somni pathum kum top MLA thlan pui kum mani boka thil ni lo nianga lantir tum tu pol la banglo pol pakhat phei chu bazar lun lai le mi pui pun khom na hmuna te kal kwalin sarkar tura anrin anjot kwal ta thina an kalna lam tura an party mi le sa te anom tir ta thina ni chutia an zo kwal na video chu an duangin an edit tap hota chu media lama an post ta thina an siam chop mai ni ti hrelo tan chuan an pol hi an sarkar don ani hi ti mai aul via ome helem chan chop mai ba ka hian CID report ina soidanin chu mi pol chuan MLA chuti za chu an neyang ti te mi puiril rusuk nan an mang mek bok hetiang lem chan mang hian mi puite in bum tir lawangu hetiang ti ching te chu ZNP hun laya ti to thin te tho khan ni e an laka ifim khurtlang angu lal thadua Aizawl City kan ram hruai tu sarkar babu
ko ran ruai tu le NGO ruai tu tha le fel tak tak te an tia ta na moi lo le thalo minol pui min ruai noi theile mit ti kham ber zinga kan mu le riat chu eng thil dang vak nilovin thil poimo mi poimo in mu khom na te ko ran in khom na biakina te achunga kan soi mi fing pui niom tak tak te hian mobile phone zukhoi mol zela an hun man pui le lo muwa clear tu dang te mit anti kham tak zeta midang te zalo na le sa khomun ser lo na lian tak ani ngal bok thala tu emo intia mun poimo le mun ser ber atanga thla lo la tamai mai mu tu ranom tanual mai ram changka nga mi changkang thil ti khom na muna thla la le phone khoi mu tu ran wang khop mai heng kan soi tak te om dan le che dan hi changka na changkang lo tak ni in revem zoram hluna haizol sim Congress ho chu mi thar an lom lut nual don emo ti na kalain ZPM be chana MLA candidate ni tum ZPM mi thiam rualin chik taka an zir chian nuwa an mani aya bial mi puiten an du jok bial vil tura mi dangan ruat le sia wanga ZPM chuasan ta te hlir an lo nia MLA candidate ni ve hrim du tan Congress a mun nala ome a chan chu candidate tur an la mudai zori lova mi then khat chuan kan ram siam that ai chuan MLA candidate ni ve hrim hi an politics khel chan alo ni reng maya o zoram mangai tu chedik tak hi I chunga mi tam tak kan la me lo lung phang su o ZPM sarkar tira ram siam that hun lo thleng tur chu kan thlir ta thup mai le Sherlock Holmes kan ram kal phung le ni na dik tak ngai tu alo chuan MNF le Congress sarkar hi dem na tu ran om lova ma se kan ram kal phung le ni na dik tak tu na kan ram in real bol dan le in kai hruai dan ngai tu awang hi chuan party politics sa ham that na lo dik taka thil ti du mi le ram ve tak tan chuan kan ram mel ma ber chu MNF le Congress party te hi awani chiang takem ei rukna corruption hi kan ram masona dal tu le kan ram ti chetu ber angin kan soya ma se corruption lo chuana le abul tum tu MNF le Congress party hi mitam takin kan hophal box silo heng party pani te hi kan ram chen na bul ber le bul tum tu te an ni Emmanuel pa party a hian ka tui velova eng party ma kan ingai lo boka ni po ka tum lo eng party fleck main kan in bang ala silova asingai don lo MNF le Congress min ruai chunga kan din hun mu le riat hian lom na in lom lo na tama lom na mu le ram mason na omve ka du wangin chumi di theitura be se yom chun ZPM ka tran ri mai ani hemia wang hian ZPM member kani ti na ero ni lo kan ram tan anni party a be se ro ka ne ani chunglam hi za ngai se ka du le be se hi ti hlotling ram se ka vatiem party lian pani hi chu kan kham tlang ri tin Christian te min nek chep tu BJP member mi zo in ti te hi in ngai tu harsela Christian ril rupu in lo ZPM veri teu thadua kan chief minister puzora mahian suala ngai thei riau maya nuaiza ti chungchang tele dan lawa sum don na smuggling chungchang te skywalk le roboi chungchang a poisa chingpen tam tak le mundang dangami te po chui chua rem atum hau lo maya sual holo chief minister kan nei hi apoi hle ni chutiang deuh bok chuan pusota MPCC president tharla hian pukes thanga thil soi chiang noi somni panga an ina tanga ama nge in ala ti thu kha ngoi bo pui atum ngot ani ome a soi fia lawani chuan zoram mi pui ngai a tha hau don lo ti hrero se diklo taka mi pui sum ti chingpen ngoi bo pui ngot hi ngai thiam chini lo sual huwa chief minister kan mamoni prema zadeng ram mangai tu nia in chal kum tam tak ram lo kai hruai to tu ten an bank account le an vole wang bak anda poi mo lo na stay ta hian thalai tam tak te ril ru nual mek zela thachia ti tur ni silovin thober tur mu mal silovin kan thalai te an siam me kan hi kut na thok tu te le kan thalai le khathiam na nei lo te ma khongai tu sarkar kan nei hun tur hi awanga hlelom ta em MNF party le Congress party te sarkar noya hi chuan sarkar na thokte an to vut ringot mai ni hi sarkar na thokte kan ngai san viewna state kan la ni chung hi chuan mi puite din mun hi niam hle ti na ni Mr. RZ Ralte Darkim party rang ten thei top chuin election lom tu ratan thanem ngai takin ma kan latlanga ma se party rang ten mi chiat na lai hlir kan tlanga pui hi chu a fu berlo mi dikle mi tha chu engang pon sei chiat inom thin ma se an ron ding chang don tho
party rang hian midik le mi tha soi tur chuanom vek in chir the vak vaka IG le Facebook le chanchin bulama te hian in soi chiat vak vak hi party ti thuan op tu ani jok mi pui te hi kan a to bik lovania thil ti ula pathian trina tak nen zoram mi pui te hi min hruai ula in thlan do na be vak ngai lo tur hian na thok mai ula atok chia number 2 kumsom pangate meu chief minister ani nuwa puzoram chuan agriculture le kai noya mizoram in theina potential anei thu soin mizoram in potential anei hi hai chua mi puiten hlok na an tel theinan malak thiam poimo alati tale leya in ngai to chiangila mi puite hian chol tirwang wanga tul to ti hriangu sumdek ralchak leibat huai mason na rural puitling din thei si lo chief minister hi zoram mi pui hian kan ma moto lo ti hriangu toya haizol he thumol te hian ngai tu avanti thui cm Manipur state a meitei Hindu hovin tribal Christian te chungan nasataka kutan thlak du lo halantir na le India ramaro real mek party BJP Hindu sa khobetu ten enga aman ngai lo awanga lungoi theilo Mizoram BJP Vice President Abangam hi afak tak zet Hindu Party BJP a hian engtin nge mizo intive si Christian intive boxi te hi tun thlenga anla tel thei zangoi ngoina thamani to ti hi an ngai tu phalo zo ka niangem willapu midik rinom le huaisen mangai nanga puem silal rin thanga ram mangai tu dik takhan ZPM sarkar tira lo du nisom pathum thlasari sangni le somni pathum khan athujiak le ama chanchin jiak na le khabu sinot conference center a release ania thubeng war thlak tak atam hle zo faleng zong ten ale khabu jiak zong te chiara vekila chuan kan ramle nam hian kan that pui hleang Mr Mipui motor pahni tongtol to tak anei tu tena an chorfe to man ranga chei that ngei du soru matanga athar hlak lak chua man ranga chei MNF le Congress thu soyani to hi chuan kan oilo ringot phot zel maya za som ko hi chu alo ni chia zel boka sidi apa nimin khanele si chungsanga revenue district office minekoa kadora athok tu te anfelin biagan nuam khop mai record po anwong thle mai hetiang office athok biak nuam le fel Mizoram sarkar anom hi alomom katilhe mai revenue office athok tu te pathian inom pui zel ro se Simon api mission veng MNF MLA som pani ten pulal du oma ZPM lutuk tia an heka MLA trangan pai khan ZPM mi de chau uril ru analo zoram mi puiril ru anatak zetasin kumin kumto in thlan lom tura hian MNF te hian in tlak pha don ti hi lo heteu in tura in seng don khop mai boitei pu kan chief minister tai mak ziale mongzan zia hi chu ramdang ho tu ten chol holiday an man thin ang te hi voi khatte po alamang ve ei lo nia mole Mr Frankie ZPM candidate in mukhom interview te kha thlir anwaman hla an hlim tlang in anin fuini leng thaka tlaya hlimme me min cho an kil holea an chuanom hlomte lalpa ko chhuate ni om renga moyan ni e